Kopi apa? Kopi apa? Kayak apa? Kopi Jaya tak dulu juga nangan apa? Kan jawabnya nganu napu pinggire. Saya ini apa? Orang aku tadi ini. Itu kenapa gombang orang? Ketak? Mak sekarang nananya anu saya Lah sik gombang sik penak anu kae to. Saya sing dur. penting wong telu anu lumayan. Aku sing ndi kowe sing piye? Aku ora dagangan. Tak dung ngono. Tak tung lho. Undang-undang. Masa kayak dudung anu lah. Aku terondong lah. Ruwen apa ron? Apa Pak Paron? Kabarin. Berapa kali? Di luwire ayam. Iki delek-delek lho. Bulan baca bulan. Apa sih? Jero tak dereh Sleman. Kok sing kok suruh kok diteni atur tak suruh didereh. Ngeri naji. Ngeri anu. Anu sapa? Etan ya. Separuh jalan ngono kan. Jajan. Tak pikun apa dereh pikun. Gak nyapa to. Mau sang pas keluar lah. Ora ada sih yang malah gitu tadi. Ya apa ada rene sing nyang ya. Cacak dhewe. Starne wira ora. Ora lho, pas ora ada ngono beda malah bayar ngono beda. Neng mangane 2.000 orang. Kan ora kena. Ora kena lek wong-wong wi apa parkiran. Yang gede kok sih. Sampai mau dikenai biaya parkiran lo. Jadi intinya sing pisan nggih ngamane. Apa wong jaba ae di luar pelunturan ngono kan kena kian to. Di luar pelunturan. Enggak pengacara dhewe ora delok langsung. Jadi tinggal enggak. Tukang parkir. Kalau hilang. Jali malah tuh. Jadi tulis hilang bukan tanggung jawab kami. Saya kadang parkir Mas. Jadi senang biaya parkiran tapi nggih ngerendahi jaga kendaraan jenengan. Ini terlalu orang yang lekas hilang kabeh. Karena sudah dulu ada apa ya jaga balik. Kaya boleh sebutnya biar dijupuk dhewe ra ya wae arek boleh. Iya, biasanya anu. Lah hilang. Allah. Wis ditulisi no. Situke plang ning ngarep.